guys, mwabonye abantu twagiye kuraba, twaberetse ubuzima butandukanye abantu babayemwo muri rino barabara, abantu babayemwo muri kino gisagara ca Nairobi. Ntabwo biba byoroshe umuntu yize amashure yiwe akayaheza, ukaba warize amashure ukarangiza, ukaba uri umuntu aciye ubwenge utagomba. Guys, birababaje cyane. byarambabaje kubera ko I mean, hari abantu bahejeje ku ishure, si bo bonyine buriya bajya nabo twabashije kubona bo Ni babashije benshi cyane, kuvuga. benshi kabisa. It was so sad. Byarambabaje kubera ko umuntu akubwira ati nisanze ahantu nanje ntashobora gusobanura. Urabe nk'ujya musore ujya Mwangi Moses yamaze imyaka 2, ni ukuvuga ngo yasigaje umwaka umwe gusa agaheza akabona degree yiwe, ariko kubera accompagnement cyangwa igikundi donc yisanga ari mu ibarabara gutyo gusa, nta kindi ariko byatanze isomo kubera ko hari aho namuhaje turi kumwe n'abandi bana utundi twana dutoya twahebye ishure. Guys, mwarabonye utundi twana twahebye ishure twifuza ubufasha. Umuntu uwo ari we wese bishobora kubaha ubufasha, uwo ari we wese abishoboye. Hano hariho abantu baturaba bakeneye abantu bafasha ariko batabona how bashobora gutanga ubwo bufasha bwabo. Mwangi yeretse abo bana arababwira ngo igikundi kibi gituma wisanga ahantu habi cyane nyuma y'imyaka myinshi. I'm a computer programmer and an analyst. I will learn that. Yeah, that's what computer exactly, even IT. See, engineering. Now, let us just tell these people. This guy is a computer programmer. He's found himself in the street. Really, sincerely, he needs a help. You may be a director of a company. You may be just someone else, a servant of God, who is in a position to help this guy as a programmer, computer programmer. You see, amesoma na bado haja connect na mtu mwenye anaweza msaidia. You see this? So hii lazima watu wajue, tujue Mungu. Na wengi kama Sunday, kama siku ya leo, wengi wameenda kanisani, lakini Mungu, mimi ila nasemaga Mungu akuage tu kwa hiyo manyumba. Mungu anakuwa ameketi na nyinyi vile mmeketi hapa. Mungu amesimama nasi hivi tukiongea kwa TV hii la Nagreth TV. So hivyo. Hello everyone, turabaramukije kandi cyane abakunzi ba Nagreth TV. Twongeye kandi kubaramutsa aho muri mwese, turabasuhuje. Nizere ko mwese mumerewe neza, natwe tumeze neza. Ego, natwe tumeze neza, turashima Imana. Twongeye kandi kubaramutsa. Hano turi kumwe na my dad. Reka nawe basuhuze. Ego, mwaramutse inshuti za Nagreth TV. Imana ibaduhere umugisha n'ukuri. Haci myinshi tutaganira namwe, turabizi mwadukumbuye, natwandikiye muri comment, abandi inbox. Rero twagarutse, ako twagarutse sinovuga ngo mu yindi shusho ni babandi, ariko turashaka tubereke ibikorwa turiko turakora, ibyo twita mu Cyongereza a living story, true living story. Ego, nuko Imana ibaduhere umugisha. Karibu rero muturabe, bakundi nyine subscribe, like and comment. Yeah, guys, mwabonye abantu twagiye kuraba, twaberetse ubuzima butandukanye abantu babayemwo muri rino barabara, abantu babayemwo muri kino gisagara ca Nairobi. Ntabwo biba byoroshe umuntu yize amashure yiwe akayaheza, ukaba warize amashure ukarangiza, ukaba uri umuntu aciye ubwenge utagomba. Guys, Birababaje cyane. byarambabaje kubera ko I mean, hari abantu bahejeje ku ishure, si bo bonyine buriya bajya nabo twabashije kubona bo babashije benshi cyane, kuvuga. benshi kabisa.
it was so sad. Yeah. Byarambabaje kubera ko umuntu akubwira ati nisanze ahantu nanjye ntashobora gusobanura. urabe nk'ujya musore ujya Mwangi Moses yamaze imyaka 2, ni ukuvuga ngo yasigaje umwaka umwe gusa agaheza akabona degree yiwe, ariko kubera accompagnement cyangwa igikundi donc yisanga ari mu ibarabara gutyo gusa, nta kindi ariko cyatumye. byatanze isomo kubera ko hari aho namubonye turi kumwe n'abandi bana utundi twana dutoya twahebye ishure. Guys, mwarabonye utundi twana twahebye ishure twifuza ubufasha. Umuntu uwo ari we wese bishobora kubaho ubufasha, uwo ari we wese abishoboye. Hano hari abantu baturaba bakeneye abantu bafasha ariko batabona how bashobora gutanga ubwo bufasha bwabo. Mwangi yeretse abo bana arababwira ngo igikundi kibi gituma wisanga ahantu habi cyane nyuma y'imyaka myinshi, kubera ko abo bana of course bo ntibavuye mu rugo kubera ko ari umusazi cyangwa bananiranye, ariko abana twaraganiriye barambwira ngo kumva z'ukungene papa na mama abasore batoya, bari abana batoya bari kumwe nabo, barifuza gusubira ku ishuri ariko bakubwira ngo nta buryo dufise, batorotse iwabo kubera ubuzima bubi, amafamiye. Mboneweho no kubwira amafamiye, guys, amakouple aturaba, amakouple adukurikirana, please turabinginze mwibuke ko mutabanye mwenyene, abagiriwe ubuntu bakaba baramaze kubona abana, mumenye kwitaho abana. Ugushwana kwawe n'umufasha wawe, ugushwana kwawe n'umugabo wawe, zijya nizo consequence rero n'ingaruka biratuma abana baba victime cyane cyane. So please ndabinginze pe, sinzi batume bisacrifice basi kubera abana, batume bisacrifice. Ego birashoboka ko hagira ingorane hagati y'umugore n'umugabo, ibyo bibaho. Mu Kirundi bavuga ngo ntazibana zidakumanya amahembe, ariko kubera basi urukundo ukunda abana bawe, gerageza urengere kuri ayo makosa mugenzi wawe muri kumwe mwubatse basi ariko aragukorera, udufashe ubyumve kandi ubitahure, ugerageze kugira ngo aba bana urabona nk'ujya ninde uriya musore ari wo twabonye ashaka gusubira. Hari akana gatoya kadusabye ko ujya wewe. Guys, imagine, reka mbabwire ino story. Umwana yahawe 1,000 na papa we kugira ngo agende amushirire kuri M-Pesa. 1,000 aragita, ariko kubera ko azi amahane ukuntu papa we akara cyane, my God, aravuga ati sisubira muhira, aravuga ati nisubira mu rugo noneho tuparanyice. Birateye isoni, umwana yemera kuja kuba mwibarabara, yemera kwitwa umwana wo mwibarabara, kumva z'uko azi ko papa wiwe nasubira mu rugo aramwica tu. Ariko ubu ngubu twigira inama y'uko umwana tubwire kwemera kuzoriha icyo 1,000 tukamusabira ikigongwe ku babyeyi biwe. Amaze umwaka wose tuzomujyana tumushikane, azatwereka waracyahibuka muhira, hanyuma tumurihire icyo 1,000, hanyuma tumusabire ikigongwe papa wiwe kugira ngo ashobore kongera kumwakira. Uyu munsi ababyeyi ntibazi ahantu hari, ntibazi ngo umwana ari mu biki. Ubu babayeho nk'abantu babuze umwana ariko ntibazi exactly ari isomo nakuye muri uriya mwana ukuntu yahunze kubera azi umujinya wa se wiwe. Umviriza ndababwire mwa papa, bafunguze uburakari ku bana babo, nimugabanye kurakara, babazi ntibakibafata abana, ntibabafata nk'ababyeyi, ntibagufata nka papa, naho baguhamagara papa ariko bagufata nk'igikoko. Ndabikubwira kubera nawe uriyizi, hinduka, kuko uyu mwana ni consequence y'umubyeyi wiwe yari gushobora kumwica. Aravuze ati burya ko nta kaje kigihumye yagiye gushaka kuri M-Pesa, reka yahisemo kwigendera, arigendera avuga ati jewe sinshobora ibintu tubivuga ngo aranyica papa. Murahari, muhinduke. So please fata abana banyu nkaho ari, reka kubafata nk'amatungo. Fata umwana nk'umugisha, reka kumufata nk'itungo, kubera ko umwana n'umufata nk'itungo uzumva ko itungo uraritakaza ejo ukabona n'irindi. Ariko hanze hari abantu babuze urubyaro birirwa abana. N'ubizi bya bitaro ntavuze izina,
abantu baraza batabyaye bagatanga amahera abaganga kugira ngo uvutse cyangwa umwana wabo. Ariko wowe uramufise umufata nk'itungo umufata ntidushatse kubakomeretsa cyangwa kubabwira ibintu bitari byiza, ariko turabinginga kubera ko ni isomo twabonye mu bandi bantu kandi tubona ko rihari muri sosiyete. So bituma fata abana, niba wagira umugisha ukabona umwana ufate ni kado rero byitaye ni Imana ikomeye cyane, Imana yaguhaye impano y'urukundo rwanyu. Abantu babiri bakundana ntimuba mwakundanye kugira ngo muzobone abana, ariko abana mubaronka nk'umugisha wiyongereye ku byawe n'urukundo rwanyu bazi. So please mufate neza uwo mugisha, mufate neza Imana yabahaye, iyo kado Imana yabahaye, kubera ko ikado ufise, iyi ikado ufise uno munsi hari abandi bantu bariko barayiririra bamaze imyaka n'iyindi bari kurira ngo Mana tutabara uduha umwana, ariko wowe uramufise umufata nk'itungo. ahubwo ndibutsa abandi bavuze ngo mudufashe tuve muri ibarabara, mugabo ntimudusubize iwacu kuko ababyeyi barakaze, ababyeyi duhitana. Umviriza oya umenga suko bakaze. Ni abana babiri bambwiye basabye ko bifuza gusubira ku ishuri, ariko icyo gihe babikubwira bo bakubwira bavuga ati turashaka gusubira mu ishuri. Papa wabo na mama wabo bahora baragwana buri gihe, hahora intonganya mu rugo, ku buryo abana bumva bamaze gucukiya umuryango, bamaze kwanga umuryango wabo. Baravuga ati kubaho umuhira birirwa baragwana, umugabo akigwana n'umugore mwabihagaritse basi ku neza no kurukundo mukunda abana. Ntabwo umugabo ari itungo. Abo bantu mubafate nk'imigisha mwahawe, ureke gufata umuntu nk'ikintu ushobora kuripuresinga cyangwa ikintu wahawe. Nababaye numva mbuze n'icyo mvuga bose, kubera ko umwana arinze akubwira ngo ntusubira ku ishuri, ariko ndakwingire ntusubize mu rugo, kumva z'uko ababyeyi papa mama birirwa baragwana. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko byose hamwe twari tubereka icyo ya foundation ya Naruze igomba gukora. Niba ari abantu mwabonye mu ibarabara, niba ari abantu mwabonye biberaho ubwo buzima, twifuza ko bishobotse mudufashije twakuramo bariya bantu tukabaronderera ahantu ho kuba. Hari abamama bansabye yuko badusabye yuko twobakuraho, baratubwira ati niyo mwadufashe impuzu tuzokogera he, tuzokwihindurira he. Baratubwira ati we niyo mwadufasha mukaturihira n'inzu y'amabati twayibamo turi na 5. bajya mu mwari muri kumwe baradusabye ngo niyo mwaturihira inzu y'amabati turi 5. hanyuma nyuma yo kuturihira inzu y'amabati tugashaka utuntu dukora. Je n'abapropose ko niyo hoba ari gutembereza ibyamwa, niyo hoba ari ibyashara bitumbi abantu. Hanyuma batubwiye ati mwoturira ukwezi kumwe cyangwa amezi 2, ariko natwe nyuma tumaze kuja mu ibarabara gukora twogeze tukaza turirihira. Bagize n'umutima numva wanezereye, batubwiye ati natwe nyuma twofasha abandi kugira ngo nabo kuvuga ngo nawe abagabo turaganira, bavuze ati nitwamara gufashwa twebwe tukabona ko tumaze kubakika, we are ready to serve others. Because turabaza ko bari musibiraro abamujaje amashamba kandi tutagiye kuza kugenda tuzokomeza kuganira nabo benshi
Sewa kwela. Mwana mungi zikayima bisumbwa cyane. Ari mukumahanga cyane kugira abandi. Yenda Rara hanze harimo ibintu byinshi. Hariho bamwe mwayo namaze gusubizwa Imana yabatabaye ariko yabakuriye kure ibuka aho wari uri niho babandi twagira niho bacari turashaka rero bivanye naho twari mudufashe kugira ngo bakure mu haga bari barababaye rero ari umugore nageze ko we yavukiye munsi ya ikiraro hajya Muranga Road ufatanye na Tikaro munsi cyo kiraro nawe munsi cyo kiraro abana bane babiri yabasabye indaro baronka bakusabira indaro baba mwisha ya parike ya Muzinga ya arabikubwira ukabona nta bumuntu ari gazana imani igite maze imyaka ngaha abantu bari urahari urikura byumvise tuko turavuga ndabizi abagenzi bacu inshuti zacu Anagete TV tunabashimira ko mukurikira kandi mukanakomentinga ni byiza cyane ariko turageze igihe cyo kuvuga sibyo byonyine gusa amashengero aruzuye ariko abantu bakomeje kubabara dufite
agakiza katagira ibikorwa sagakiza n'ibikorwa bitarimo agakiza. muri isomero bitanga hari abamama muri bo badusabye turifuza kubona icyo twambara niyo twogenda kuri kimwe cyo kwambara twabemereye ko tugiye gukusanya mu mpuzu tukazozibashyira muri so nitugenda nabo nyene tuzabaganiriza tuzabereka gute umuntu ushobora gufata impuzu yawe udacambara ukayimuhereza bikanezeza umutima kandi wewe ushaka ibyamirenge cyangwa wewe kumuha impuzu gusa udacambara binezeza umutima we kubera ko niyo yoronka isabune aronka agasubiza so babirinze bafasha barifuza n'abantu b'ababyeyi b'abamama cyangwa abakobwa urabitekereza ibibazo kuba waja muri twebwe tuba turavuga ngo tihiriye rwose n'ingoga ariko wewe ibyo nabyo yiyumvira kubera ko iyo kotegisi ntiyabona izo mbuto zo kuyigura ntazabona mbese no koga ni ukujya kogera muri iyo tugize ibihugu bagenda muri ajya toilette niho bajya kogera so turamwinginze tumusabye ubuntu bw'Imana bw'imbabazi z'Imana turamwinginze nabo bagira ko bakwiye bagira n'abakozi kandi ni umurimo abumva bafise bashobora gufasha abantu bose turabira abantu bahe bafungahe turi mu wadata usaba n'ugatugabiriza kwemera kuko kuraba ninde yaguhamagaye waguhamagaye hano dufite ubuhamya bw'abantu benshi bavuye kuri abandi bagiye gufasha niba Imana yaragutumye niyo gutumye ngo ujye gufasha ab'iwanyu niyo nagutumye ngo ujye gufasha abo muri mu kigero kimwe niyo nagutumye kandi ngo ujye gufasha abishoboye icyizere kiba cyahetse hopu yiwe yose yarangiye avuga ngo mbega Imana iracyabaho bibaza umuntu wambika impuzu imwe kwambara akakubwira ngo mbonye Imana irari mbere umwari impuzu kandi impuzu isanzwe impuzu wanahinde kwambara nayo iracyambara rero abantu twiba turazirana bakatwika bakazishyira mu ntara muri kagagaga ukumva nzakujurije garderobe muzahazishyira gayo rero bakeneye izo mpuzu turazikeneye z'abagabo abasore ibirato by'umwapari biraho ibi stokes ariko namwe mushaka kugira icyo mukoze mu buzima bw'aba bantu turabihamagariye kuri turaza kubasigira mbese ngaho hasi nimero bwaba ubushobozi bw'amafaranga bwaba ubushobozi icyo ari cyo cyose wumvise bishobora gutuma ubuzima bw'abariya bantu buhinduka ariko iki kintu kubera ngo urabona ni abana benshi bahagarariye igiswahili sinzi ko aricyo tubabwira abo bahuye n'igiswahili ko gatoya gusa
ndabinginze ngo kugira umuntu kugira umuntu wenyine ufasha uyu mwana nishimwe kuko Imana yamurinze akabukura ubuzima umwaka amaze ibisigaye ayita ariko nawe cyane kutumana imyaka irenga kuri abantu hanyuma rero ubu n'ubuvuzi kugira ngo nabo babashe kubera babo kugira ngo aba bantu baze gukabari Imana ibaduhe umugisha Kizarana Great TV murakoze meza gigwe sharing the video chat subscription sharing likes n'ibindi byose comments zayo turazirindiriye Imana iduhamugisha Imana ntibisaba ko ikora kubera ko unaniwe cyangwa